Kahing ka syari jong kajala nagalan hakas ngipale jong kane katayo. Kabamenta kelatihan bishar barai penram daka jingsha set potok kabanne adu shipos nam lentar. Persya ya uwe urunar ubadon keti hakmat hakakam boman ban penyap ya upulit inspektor kajala. Shushu hakte kasngi nakal yang kaying kasyari kalarai penramru iki laingut ki wepat ki runar ki badon ketilang hakte kakam daka jingsha set potok kabaya persnam kawe nakawe. U principal district and Session Judge Kanongba Kohima Uwai Longgumer hakate kasngi ulatan bishar barai penram ya sangut kirunar kibakentup ya yuregam ar shimre bat laingut kiperlok jongu kibakentup yu ringting chon lung harwashi por hozi poja bat Anthony Kapfo kiti kisangut kilayatu bakiladon keti pan penyap ya inspektor Nefrito Meze halor ketika jingja syak penyap layatu bau mese ubadon hagaken hun pulit jongka 5 Nagaland Armed Police Battalion Pek District ulaja arngai haka nyau terik unailur arjar katpla bat yaka medyap kabala sedang keput lalap hadin citayo nakathan kabadon hapdeng kasnong lazumi bat zapami degi bor pulit kanot police station Kohima kibala penong ika jingto kiat halor ketika jingja bat haka sauterik unaiwing arjar katpla kilala ban pendrong dekat charges sheets persya yakte ki runar kibaladon keti ha kete ka kambe an